Sonsilabang so Hong Hariar Muching Rumarat Amai PKB Ponalong, Karbi Hong Hari Youth Association Kongchunbang George Singram Sahin Pensi Mai Chari Pond. George Singram Sakachari Ponamayalong Alhi Sarpo Aman Pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang, Man Pengalushi Pen MLA Dorsing Ronghang, EM Sorjo Rongpar, EM Probhat CH Taro, Local EM di Uping Maslai, Lapen Karbi Richo Longsing Ronghang, Lapen Constituency Pli Karbi Hong Haria Dhurom Ki Rimarong, Arata Sarthia Tumpen Chenglok, Arong Arata Tum Sitami Chitongdu. Sonse Adaba Pormalom Pen Karbi Hong Hari Dhoram Song Alama Pangjar Pon Pen, Jaimek Pangcheng Pon, Jaimek Ateng Pen Karita Tuma Pan Sitami, Kachikimo Jaimek Deng Pon. Mir Pen Kabron Dama, Ingbok Plumjipu, Lada Kapredikto, Lata Inga lakera jiban di bom mira lek buka pidam lo amai bok belum lo cilom lo lason topik hala Sri Lanka Pakistan lahelam topik lahelam la penke arnam kado meher hala ja char sai msi pu arnam kado meher song si ja muni tipik ji inut kai no muni tangsi da pithi aji ngata dolo lason dik topik la Lapen labang so Karbi Hong Haria Dhurom Ki Rimarat do an constituency Pli Pen Kadukave Bang Suring Koi Susia Rat Armu Jitong Pon Pen Me Stem Pen Karbi Hong Hari Armu Jing Rumamai Pi Pachun Pon Long Lo Pusi Karbi Hong Haria Mai Amai Pu Harlin Son Rong Hi Lapen Kong Chun Bang George Singram Sa Tung Ahin Pen Hanang Bachini Dung Kami ele konsensi angka kalau Aron Marin Timothy Kroy An Arab ni malam kecil tiga jutaan asal ni malam kecil tiga jutaan pakir di ponke Karbi Hong Hari amai tu mesti pakir di kono asal laso amai lang kita ketong kono dari itu ke Karbi atom bu ciklo arni dolo bukan po kimi do dolo laso po kimi lang itu Karbi tu dah dolo bukan ke Karbi tu ke kroy break anmin laban ke roman ke lake Karbi ka hejo nasi laso Karbi hejo di jethana be pulang ke urusan kita guru ko tungga biri aji ba hang adong be kase emang ta chenglok tujun pengkan ngami dir janna ku matha pap seksi nile tu keceng si dong ka si pulang se rada mai bilang nili si pakir ti bolok Pason ning kapang tanggi bangge misi kem pakir ti konsi nana bang kubang ki tuman ni acara pujangi puhang si Dr. Dham Singron khai be chenglok Borthol Pen Priyanka Balmiki KTV News